16. juni. Služite Bogu svojom žeđi. Zato i nastojimo biti mu ugodni, bilo naseljeni, bilo iseljeni. 2. Korinčanima 5:9. Varaždinska Biblija. Šta bi bilo kada bi otkrili, poput farizeja, da ste cijeli život posvetili tome da ugodite Bogu, a da ste svo vrijeme činili stvari koje su pred Bogom gnusoba? Luka 16 od 14 do 15. Neko bi mogao ovo dovesti u pitanje i reći: ne mislim da je to moguće. Bog ne bi odbacio onoga ko se trudio da mu ugodi. A da li primjećujete šta u stvari ovaj neko čini? Svoje uvjerenje o tome šta je to što bi ugodilo Bogu temelji na sopstvenoj predstavi o tome kakav je Bog. I baš zato naša polazna tačka mora biti Božji karakter kakav nam je otkriven u pismu. Bog je planinski izvor, a ne korito za vodu. Planinski izvor neprestano teče i napaja druge, dok se korito za vodu treba puniti uz pomoć pumpi ili kanti. Zato je vrlo važno pitanje: kako se služi izvoru, a kako se služi koritu za vodu? Kako se proslavlja Bog onakvim kakav On zaista jest? Ako želite pokazati koliko je korito za vodu vrijedno, onda naporno radite kako bi ono stalno bilo puno i korisno. Ali ako želite pokazati koliko je izvor vrijedan, onda to činite tako što se sagnete i pijete do mile volje, i dok se ne osvježite i ne skupite snagu da se možete vratiti nazad u dolinu i reći ljudima šta ste pronašli. Moja nada kao grešnika počiva na ovoj biblijskoj istini. Bog je takav Bog kojem samo mogu ugoditi jedinom stvari koju imam da ponudim: svoju žeđ. Zato su mi Božja suverena sloboda i Božja samodostatnost tako dragocjene. One su temelj moje nade da se Bog ne raduje snalažljivosti onih koji tegle kante, već slomljenim grešnicima koji se sagnu da se napiju sa izvora milosti. Svim silama treba da nastojimo da uvijek ugodimo Bogu. Ali jao nam se ako se pokaže da nam je cijeli život utemeljen na pogrešnoj percepciji onoga šta je to što ugađa Bogu. Gospod nije zadovoljan onima koji ga tretiraju kao prazno korito kojega je potrebno napuniti, već onima koji ga doživljavaju kao neiscrpni i svezasitni izvor. Kao što kaže Psalam 147:11: mili su Jahvi oni koji se uzdaju u dobrotu njegovu.